Nshuti bakunzi ba Rio World News 250, nkuko mumaze kubimenyera tubagezaho amakuru atandukanye yiganjemo aya politike, ay'ibyamamare n'abahanzi, ay'imyidagaduro itandukanye ndetse n'andi yose aba acicikana ku mbuga nkoranyambaga. Mu minsi mike nibwo havuzwe yuko indirimbo The Ben yakoranye n'umuhanzikazi wo muri Uganda ariwe Rema Namakula ikomeje guteza ikibazo hagati ya Rema Namakula ndetse na Fille Mutoni. Iyi ndirimbo nta yindi ni This is Love, indirimbo iri guca ibintu hano mu karere u Rwanda ruherereyemo, cyane cyane muri Uganda. Muri Uganda ho ngo bari kwifata nka love anthem cyangwa se indirimbo yubahiriza urukundo, indirimbo igenga urukundo. Bivugwa yuko iyi ndirimbo ngo yari kuba yarakozwe na The Ben afatanyije na Fille Mutoni. Ngo gusa ngo nyuma The Ben ngo yaje kwakira amakuru yuko iyi ndirimbo ayikoranye na Rema Namakula byatuma ica ibintu muri Uganda ndetse no mu karere Uganda iherereyemo, ubwo ni muri East Africa. Gusa kuri ubu nkuko amakuru bivuga, Fille n'umugabo we MC Cat baravumira ku gahera Rema kubwo kubatwara uyu mushinga w'indirimbo. Bwa mbere aya makuru ajya hanze y'uyu mwuka mubi uri hagati y'aba bahanzikazi babiri bo muri Uganda aribo Fille Mutoni ndetse na Rema Namakula, yagiye hanze binyuze ku rubuga rwa UG Bliss. Akaba ariyo yashyize hanze aya makuru avuga yuko The Ben n'indirimbo yakoranye na Rema Namakula ikomeje guteza ikibazo hagati y'aba bahanzikazi babiri. Mu gihe hakiri umwuka mubi hagati ya Rema Namakula ndetse na Fille Mutoni bapfa iyi ndirimbo This is Love, noneho umuhanzikazi Rema Namakula asa nk'uwakongeje cyane ndetse yongeramo umuriro hagati ye ndetse na Fille Mutoni, aho yavuze yuko azashyiraho miliyoni ku bantu bagenda baririmba indirimbo yafatanyije na The Ben. Iyo nta yindi n'ubundi ni This is Love. Kuri ubu muri Uganda iyi ndirimbo iri kwitwa Love Anthem, ari byo twagenekereza mu Kinyarwanda nkaho ari indirimbo yubahiriza urukundo. Irakunzwe ku buryo ibivugwa ko The Ben yari yayikoze mu buryo bw'amajwi ari kumwe na Fille, noneho nyuma akaza kongera kuyikora mu majwi n'amashusho ari kumwe na Rema Namakula. Biramutse ari byo koko byaba biri kurya ahantu Fille Mutoni. Iby'aya makuru The Ben ntacyo arabitangazaho, gusa iyi ndirimbo iri mu zikunzwe cyane muri Uganda. Kuri ubu Rema Namakula nkuko yivugiye kuri Instagram yaravuze ati agiye gutanga miliyoni ku bafana bitewe nuko indirimbo hari aho imaze kugera. Yabivuze muri aya magambo: mu gihe This is Love imaze kugera kuri miliyoni mu minsi mike, vuba hangiye gutanga miliyoni, mukomeze kuyitega amatwi. UG Bliss yari yaronse amakuru ko iyi ndirimbo kuba Fille Mutoni ndetse na MC Cat umugabo we batarayifatanyije na The Ben ari ibintu byabababaje, kuko bayifata nk'umushinga wari kuzabinjiriza amafaranga menshi. Kuri ubu basa nkaho bamaze gutakaza. Nshuti bakunzi ba Rio World News 250, iyi nkuru yacu nahangaha tuyicumbikiye, gusa andi makuru twakomeza kuyimenyaho twagenda tubamenyesha. Icyo usabwa gukora wowe kanda subscribe kuri YouTube channel yacu, wibuke no gukanda kuri notification bell kugira ngo andi makuru yose tuzajya dushyiraho ujye uhita ubimenyeshwa.